Yesu asifiwe na Mungu wetu apewe sifa sana. Hapa ni mhubiri wa habari njema Juju wa Kilongo. Unaweza kuwa katika nchi ya Nairobi, nchi ya Kampala, nchi ya Tanzania. Acha nikwambie kwamba Mungu atubariki. Ila nina neno fupi ambalo nahitaji nizungumze pamoja nawe kwa siku ya leo. Na neno hili ni neno ambalo linasema Kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Amen. Aina mbalimbali ya vifungo ambavyo vinafunga baraka za walio wengi. Aina mbalimbali ya vifungo ambavyo vinafunga baraka ya walio wengi. Unajua watu wengi sana wanashindwa kuelewa mambo kama na hii. Na ndio kwa maana wengi sana maisha yao iko jinsi tunavyowaona. Naongea vizuri. Wengi sana maisha yao inabakia jinsi yalivyo. Si kusema kwamba ndivyo anatakiwa iwe, lakini sababu wanakosa kujua mambo mbalimbali ambayo inasababisha maisha yao ibakie hivyo. Unaweza ukaona mtu ana plani ya kufanya kitu fulani katika maisha, lakini haendelee. Ana uwezo wote lakini hafanikiwe. Ni nini natuma? Na hapa tunakuwa na kichwa vyote ambayo kwanza inasema ukosefu wa maarifa. Na ndio kichwa cha somo yetu ambacho ni cha msingi, ukosefu wa maarifa. Unajua katika ukosefu wa maarifa inafanya watu wengi wanafanya mambo ambayo hawatakiwi kufanya, na hiyo inakuwa inasababisha shida sana katika maisha yao. Nivuke hapo. Pointi ya kwanza ama pointi ambayo ni msingi, kukosewa na ushirika na watu. Unajua ukikosewa na ushirika na watu, unaweza kuwa una mpango wa kufikia mahali fulani ama wa kufanya jambo kubwa fulani, lakini sababu unakosewa na ushirika na watu ambao ni wataalamu kwa mambo mbalimbali, unajikutana kwamba unabakia hapo hapo bila kupiga hatua ya kwenda mbali. Tafuta sana ujenge ushirika na watu ili mipango yako, ili project zako ambazo unazo ufike mbali. Sababu Mungu anaweza kukupatia ufunuo wa kufanya kitu, lakini kama hauna ushirika mzuri na watu, itakuwa ni vigumu sana ukafikia hiyo kitu. Nisikawishe niende kwa pointi ya 3, kushirikiana na watu ambao wanapenda raha sana. Yaani kuna watu ambao wao wanapenda raha sana katika maisha. Na mtu ambaye ana maono, mtu ambaye ana plans za kwenda mbali, mtu ambaye ana haja kumtumikia Mungu, mtu ambaye amebarikiwa na Mungu, hautakiwi kushirikiana na watu ambao wanapenda raha sana. Yaani wanafanya raha kama vile msingi wa maisha yao. Sababu gani? Unajua unaweza ukashirikiana na mtu ambaye anapenda raha, na hiyo inakuwa chanzo ya kuanguka kwako. Sababu mtu huyo hafanyi kitu chochote ama hafanyi mambo fulani kwa ajili ya kufanikiwa ama kufanyikisha watu, lakini anafanya jambo, yani anatumika ili akipata apate raha zake. Nikusema nini? Kuna watu ambao wanafanya mambo, unaweza ukamwona kwa muonekano anapendeza, unaweza ukamwona njiani anapendeza, lakini ukitafuta mafanikio katika maisha yake utakutana kwamba hana mafanikio. Lakini ukimwona ni mtu ambaye saa zote yani yeye iko smart. Unaona, mtu kama na huyu hawezi akaendelea. Na wewe mtu ambaye umebarikiwa na Mungu, hautakiwi kusogelana na mtu kama na huyo. Unatakiwa kuelewa vizuri. Yani hutakiwi kusogelana na mtu kama na huyo, sababu unaweza ukashirikiana na mtu kama na huo, na inakuwa mwanzo wako wa kubaki katika jangwa. Nivuke hapo haraka niende kwa jambo la 4. Kukosa kutoa 1/10. Hiyo inakuwa chanzo ya wengi sana maisha yao kubaki hivyo. Yani unaweza kuwa na akili, unaweza kuwa umesoma, unaweza kuwa yani una marafiki ambao wana pesa, lakini maisha yako haifanikiwi, maisha yako haiendi mbali.
Sababu gani? 1/10 inaleta mafanikio katika maisha ya mtu ambaye anajua siri hiyo. Wengi sana maisha yao yanahangaika, wengi sana wanateseka, sio sababu Mungu hawapendi, sio sababu hawana akili, sio sababu hawakusoma, sio sababu hawaendi kanisani. Wanaenda kanisani, wanajua Mungu, wanajua mambo mbalimbali, lakini siri ya kutoa 1/10 wengi wanashindwa, na hiyo inakuwa chanzo ya wengi sana kubaki maisha yao jinsi walivyo. Wanakosa mafanikio. Unafanya kitu akiendelee, unafanya mambo haifanyikiwi, unatuma maombi ya msaada, ombi ya kazi, nafasi kuna kule, haufanyikiwi. Chanzo sio kusema kwamba wewe umelogewa, lakini 1/10 umeshindwa kujua siri ya 1/10. Na jambo jingine ya kufuata hapa ni kujuana kimwili na kila anayejitokeza katika njia zako. Yani hiyo inafanya nyota za walio wengi, yani kwanza kwa hiyo inafanya nyota za walio wengi itiwe giza. Yani inafunika uwezo na inanyang'anya nyota ya walio wengi uwezo. Kila unakutana naye unataka ujuane kimwili. Dada, kaka, kila huku na kule unaweza ukaenda, lakini hiyo inakuwa chanzo ya walio wengi. Hiyo inafunga ya walio wengi. Sitaongea zaidi kwa hiyo sababu najua kwamba umeelewa tayari na umeshafunzwa mengi na walio wengi kuhusu jambo hilo. Nifuke kwa jambo nyingine, nasema hivi: kufanya dhambi ya makusudi. Wengi wanafanya dhambi za makusudi, wanajua kwamba nitaenda nikatubu, lakini kuna kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Unaweza ukafanya dhambi za makusudi, utaenda na Mungu atakusamehe, lakini hata Mungu anaweza kukusamehe, malipo ya dhambi iko. Kila kitu tunachokifanya hapa duniani kimeandikwa hapa juu ya vichwa vyetu. Yani unaweza ukafanya matendo unayotaka, lakini malipo ya hiyo dhambi iko. Hata ufanye nini, hata uende wapi, malipo ya hiyo dhambi iko. Umefanya kwa makusudi, kila ambacho utapata hapo, kama ni misingi duniani utayatumikia, kama ni vifungo vitakuandama, sababu maandiko yanasema anayejuana kimwili na kahaba wamekuwa mwili mmoja. Unafanya dhambi ya makusudi, unaiba, kila ambacho unaiba lazima kikuzalie mchoko. Mfano, mwenyeji anaenda kwa wafumu anakuloga, unaweza kukamatika kwa hiyo uchawi. Sababu gani? Sababu umegusa kitu ambacho sio haki yako. Tayari umetubu, lakini unajua kwamba malipo yatakiwa iwe hapo. Nivuke haraka. Yengine ni kusema kwamba kujiona mtu wa samani kupita wengine wote. Hiyo inafanya watu wengi sana maisha yao bakie jinsi walivyo, wasisogee mbele, wasipate mafanikio. Kujiona mtu special kuliko wengine, hiyo inafanya walio wengi sana wanabaki hapa. Sababu ukijiona mtu special, wale wote ambao wako karibu yako, wale wote ambao wanakuzunguka, itakuwa vigumu sana uwasamini. Itakuwa ni vigumu sana yani wao, inaweza kuwa kwao vigumu wa kusogelea. Sababu gani? Sababu unajua kwamba ukiwa mtu special, hata mtu awe na akili fulani, awe mtu mwenye ujuzi fulani, ni vigumu sana uone hiyo akili yake ya samani, japokuwa inaweza kukusaidia kwa sensi zingine. Yani anaweza kuwa na akili, hata Mungu anaweza hata akamtuma kwa njia zako ili akufanikishe.